say na network is okania sa no madasum me ko peka ni ata network ECG asem na okay ECG asem na make network na atekọ kra bi network me say mania say ja say amanfo ka nimbi ntino yo mo kasa do ekwan ya omuyi am fa ofi ho no am fa se kwan net ne abaya network ade achi what the suma ma ade achi timisle ye twuma adwuna abaso se nyese bi ye se mo dwuma na ye kasa tie ma na enim de ye ka madaroma digitization no nyina no se mo improve services na mo provide no. But I say that problem now watch kakra. Well, me nim de enti omugusu omo was such because first no we dey pa bopu no omo ye news Adom news na be tete me kra me je ye nko edi nko me tie tie nyame na tua me kenna me tie kira wo so omo dua wo me so ho mo so to bo ase when ye DCB bank na say ADB a obeko bia network is down network say dey na me kase yan kan di wachi a so ati ase enti no ye kedi machi no ana me kem ke na apart from a show now on kwan kakra o fridge me konto me stew asay me konto me stew asay afede o reality no eti e ho na me say abufo no be ye more because choba afo no kro mo de kwan e she fridge no oni be bram na broso onam me coast adwuma onam wanya a certain temperature ama onam na o se pampa afi nam no kra no abe problem for you eti me say sa no network can any share bank me ni amabodin ene omo kro mo pege omo so ati ase yes ECG for so ukura sika pa na opeka na wo dasum de adabraka ana fe so omo meters ni bia me use no o network ni te kokra aisha tie ni o te be ma o trima ide etiko a power ni beti magina so sa no network no atiko ebi o ha mo bon nka ebi wa nka ebi alert bia emma eti o fi say o ye fast o ye smarter na onim say o koto a ebe twa fa wa unnecessary aboko negative enti e ka eda wanim so ati say eno no wan ku hia fie bi mo mo so ma sem da for my no chi o mo no be chi am because e hia ne say so wo ho odin e wo card e san wo say edum e wo say edum ene bi wo so egusu ayeko asan so ayeko na no aye kada wanim ade na sa etu kwa akoto be ba no 450 Ghana wo say aka 10 mama ma situation no am me face here because ade as to obi ni isi for be kwa chia yam there should be an explanation and person wo ye PR adwuma kakra de mo no me nyama there should be explanation from ECG say me every month we are even thousands this na September man talk opim ebia December 1st week me call no I say 5,600 cedis with 1,000 na amene no now they can 4,600 na ne Ghana no enti asene be dey 10% na beti sanse mu yas enti asene be dey said ye kwa ahunhia ne ahokirem na sika ninya enna form sa kwamna enya nwanwan se ye te o man ba komu ni universal system a ene ye operate meters ni bi wa said ye okay yeah maybe they issue a card odi ye issue card obi dey issue remote obi dey kra no che say they want to improve the service but in improving the service no the inconvenience of creating my young customers I'm for interest man too much but adie bi we are interest levels so but interest levels they be an equal say supersede the national interest obiana monto obi a otu bia no or a certain level of interest but the ebema ka say interest where the manager bon say Ghana for do na interest and awhwe very important it is ECG for area Williams. It's then only in paying for interest. The young man now, waba abeton and saying, "Omontinasi, no montutu sa is seen tona and none. Me weju Ghana for this year. Sorry, I need continue. ECG NTH. Edumeko could just in Libya. Now for once, Ebia must more pay a certain penalty to some customers or even could do it with them akokota yense me papa. Yeah, because the inconvenience is too much for us to contain now. They are to be. Bro nya bosumi bia no babeka enema mienu ehia pa aduane ayedi insa ya num nso ya num ana ehyen ya ede ko ede ba no emien fa nhie etrim se bro nya dana bronsam pegya ne mu bosumi bia bronsam ne yekoba de bia da bronsam ne yekoba de bia da fedifo no ne yekoba enti se wo ye nipa wo ye oman wo ye kuro wo ya nkrankra wo ye adwumaku wo amfa wo hyehyɛ papa nwu akwan mu a esan to a emfa nkɔhye
bro say one we criticize na ma ho over Kumasi Kwantempon so a share kese asese omre body haban ene sere aye ahyensode say one instead of one in triangles and I do the shum Uba sura ano akose karazlo yes nyame na ema nyame na agi very serious very serious because of the mura ne to aka kese mienu twam ahogu baby ebi kwa the block and ebi the tie na tie na mo yesum and I do the shum ade esum ebe ne won and we take these things for granted na nipa wu na ewu and baby surprisingly baby sarcasm no strategic areas ebe timi that's the tabanko emre bi ba yakofa nkomo bi ba say towing service 24 hours enya djuma ana ka say e ho hihye no sika no enkoyi eno ane yakoto agem but yegusu ewu onyame man mpare ye sarcasm ma say edaso gungura bi mu wo spinter so baby say oman bi ye bia no yesoso ho age asema say we no nyame mpangu say panyimu bi ekokafa panyimu sisi na that conversation of towing service back Mesere, enunti machas here, bro. Even though I can't want some from January 2022, ebesi sabre nyame de 2023. Mesere say, Ghana me hu nipa kro no o se dey bi menye na unya na be no Ghana etima konkan etora bia na manyofo no nso so de adwen di agro ne ba na me ka se ya adwen om di agro ne sa ne manya enne ya mbofo je kan esi ne esi ene oma 1992 no nya sa ne 2002 sure ene oma bebira asesa si apesi ehu mpuntuo ni kanko ya bra bomu dia ye ntimi nya ne oma 92 die no ye ntimi nya 2002 engine di se sansa China ye pe wo ya bra bomu na ya setrem no ebetimi abam enya ne kreda dimesre ye mfa san komo no sambra back na hona digawo hona ankasa na assembly for me yes and almost aye ho fi efi pa oyiro musa di bi kwa so ne rubber ho do bi se bi o bedru no ahesi na akase ni bi say tua say this is a country ye twen mayonnaise ansa ne tua da bi aso mpanifo twam ko exactly ana make us say argron en obi achi ana tua obi hu nti o mfi se tua duam ye to so miansa ne say Food and Drugs Authority mebo mabaso ba mesa yo maso tire na maka Ghana for say yesi bro nya bosu mu a awon na mu nyina ni abre ti tomatoes a prokra na I spy kra na obekọ yesi bro nya bosu ni mu a adwin ni nyina achim obi a pesika sika ba bosu mi yesi ma say tenu kredie ya no keka ya ho fama e bibia ye patriotism no sa abre na yesi mu no bosu na yesi bi kwa no ho na wudi sem ene tutuasem ni ni papa I spy no mutugum ensa ayi aduane ayedi milk ayano tomatoes ayedi kwa aduane nyoma ni nyina dodo na ebi kura no extra why ahyesode ho no e fo frost ebi ko fa emo a enya se tu jimi o se den no no me da kofra emo a bag ne papa no no enyoma na e koso no kontia bia e fa so enya ye ho yes omo ntimi hu ba bia wo ben na wo hunu so no o mbeka me ntimi nkokire sa nkofo wo fa bi bedibi o ma me bedibi o siwa bi bedibi eti mesre
ba ne say as ye kadi agro ade no wan yire ho no anka ebe wie chi na wanka so akotobu abonti no wadi ne yasra o mo so mo ton wache ni kuku ni aduane gari o gata no yesra o mo wache ni koko ni aduane gari ato no gata ho ye didi o gata ho ache e won susan so e moye no man be kura na bibia ye bia no ye tore jeje mu se o mo mfiri gata no ho na ye na koto koko ni wache ni mo ni aduane gari o kwaje nya na mo anam se no na edi anu na Hassan nanam ni kache me register issue wa bonya bosu me na ba na me say rezi Hassan e baby oto aduane wa bele mpe obina e to gata no eno o ka no didi agro you sit here as a producer of a show we are educating people from that ose no kra na ede e to di pare ede no ultimi fa bibi ndra gata no so o fa bibi ndra so ana on pe baby papa bi na no that's the point na aduane kra de o to aduane a we dey to gata ho na bola hipu afaso na wacheru anu ho o kan na Hassan no yi anu Hassan no yi anu nye be yi o yesu eni eban enye be yi onu mo adme fa no pe kokko akoto e wo gansi so enye wa nyibi o go adme fa na ze wo tufo na na so wani abra wo kan yes omumom na encourage sad because okotena no bi akoto a na fe ni kra no men kan che Ghana for whether MPP or NDC we have a certain responsibility as Ghanaians and for minimum nyina as central for so ye bese sa adwini bi a ewo ye trim o Ghana fo nyina ye nyina ye trim adwini bi a enye papa adwini a ebo man adwini papa nipa mu nipa dodo na ewo Ghana ni nyina ne sanse na eno kure ka aba fom ti no ye say ye ho kire nipa dodo na ye say ye ho ye twatro adansi kurumu enyo man sem fata you know nti ube so man na nkasa ya nyoma echichiri ye no enyoma ya nyiri ye ho mfiri mu a si ye kan kopa as oman ebe dia man nti me de bosumi we nyina mu no eye Ghana ye nyina yesu ni ye ban si de beti ahoro ye ho ansa na yeura 2023 as a matter of fact so won se sa sabre we a enyo adwo 2023 obesesa because 2023 no eno an ya sha se sabre ya si ye besi usura na ese ya shoma nti me sire Ghana for that bibia ni ho abesesa 2023 until we change how we think, how we reason, and how we behave in this country. All right. Until that's on 11 o'clock. Now on point 2 o'clock. As a public civil servant. Now some country say, "O man no dey." Na ban also be awasa. Ampa bia na ban no, o wasu die bebreba on ye. But also contribute to that problem e won as o man. Yes. We are always pointing accusing fingers. This is the blaster of Okobobo Kate. It's me a shame say ka mo dey work up na ba na. Enra say let me tell you South Korea for you say the Brazil for you for say omokra na ya say nua no ma so. Omo sie omo ho asie. Abuabu omo asie abo asati mache. Na fre mantem bo pa we ko bo we. Say no man you. We solve we solve the problems of this country. Ghana subanya na blaster koda na di no. Asamo. Yes, we solve the problems of this country politically. Nijek. Asem si ya putu major problem we are not solving it. Eti in 2 hours you solve problem. Esia, this is the making. Penyimu bi ko she trailer bi asi nyame pengu. E won kran komase kwan so a ene ya trailers e wakwan so nyina no. E be twini nyina free ho. Why do we wait for such a thing? Enunti ana nurse fo ebenya kukuduro. Akase esanse obi akase atia nurse na sebi abofoje ye kase ye kan dia doctor fo binum ni nurse fo binum aye yen oman Ghana adihye bi ma aga nurse fo commerce Ghana na no na medwen hu se na commerce Ghana se modwuma mo nsa kopa ye nipa wu na commerce Ghana nti nkrofo so dia eti BBC a mo ho kwan se mutimi kire mo adwene ba wontimi mfa once na ho abufuo enko brikuro no bi o yare da ho no na me tie Mansia hospital no e bi no message on emergency attention and care. And are you proud as a nurse? Are you proud as a nurse? What the ego? Are you proud as a nurse? That will be abaka setia na mo de e bi ni mumubi de mo de e bi ni I have visited Kolebu. Doctor General phone so me kem kwe o ja phone so last Sunday ni party okoye no na o kan wase mo phone so but o twen me ba na mo ka se se ni na hia ka se nka abuche Kwabena
mede wase bebre eti Ghana kwasai I say I'm open BP machine be see amakwam na nti we am check ya na o fire ni nyina na ehiti o fire na